Jotonan hambai. After long days, kaisa kok narupai sana musungmani. Yes, of course. Okok sayad asik important ya, important ngjak because asik Bubagra Sini Tripura sai tongmani kok no seke phano khunjukanya kai nangang hai borok kaisa small suggestion romani sayad abo kemli khunjo kani yangai mano. But I think this is the right time to think yourself, who are you? Tini Manipur ni je situation no sung nukmani mote Sini Tripura o jodi same situation engkangkai bahayang kamu. Ango jago sana naiman kok engkangkai Manipur o joto MLS tongmani. Tini borok ni parties no torja gya boy jekai no metei by kuki separate ngi thanga arni joto police separate ngi nai jani dofano hamjakman bagai kok salai nai tini alak state ya kaba union territory ni bagai demand kainan senglai tong kuki rok. So o jaga kok sini bagi bujijangnai ang ma tongo amhainai Sini Tripura o je jaga Bubagra separate state je sanmani tamni bagi sanka abo sanya hangka tamangnai abo sani tamangnai a kok rongno sung kwbangma borok bujititi bo bujia ya baksa bo bujia phanong tongmano phia je civil society o sini jaknai rok like Sukla Charan Noatia, angkai Revoti Tripura, Bikas de Burma, Rampodo Jomatia, Hai Borok Rok, tini separate state sanman ino saja gyanginai opposite kai tongmani nukjab. So it's very tamsanai. Honama singsa. So I think this is the right time to think yourself who you are. Tumung no Sini Tripura bo Manipur ni haing kangkai nungje tabuk greater Tripura land sanmani no saja gyangai tongmani am hai jorao nung biang thanai jara Sini separate state ya Sini administration no khanyani bagai saitogi tongne rok no against basane rok ni bagai sokok maso. It's a very one suksang kok. So Tripura ni joto civil society sini tongnai rok no okok no kaisa ma sanani musungjago je one sungnan jora sopai kana Bubagra bai baksa khorangti sawoinai nini existent no bachirinan bagi samukhaiyani jotonan hambai.